Me did the Isaiah Kojampo, but me family the great sample and bring one man come when you too much G8. Too much G8, more too much. Namen so me I'm more fire. Shonko Egoma Sabe Siwachipe Eshetuma GH so meeting na ama Obusa na ebre aso set trending issues many so more ewo efide so yekọ ensem no emu pekope ebusa for akwaye ade aye ensem na ho se afipiara emu no se afini kwemiye ama yewura afefufu mu a eye ensoro hodo a ewo wo my Ghana mu no dodo na organize services at sebe osha asafomano efi afina ko ne wie no edewura afefoforo no emu the friend 31st night service no and American one asem na ade bakwa sa ebre no 31st night tie down so ewo anajo no emu ene se enkofo awodo na asofo no omu awodo na etai ehyenkom efa afofoforo na yebremu no nyeme besisi die beko yie die enko yie empire ese Christopher emmo kwa ese wo mo emmo mpa ne antifania no ebetodwa during the 31st night service no na saso enatese afiwe so na ekako no ebeye eno enenam so ama Ghana ha celebrity bakwa very controversial about part say assemble ni wa bodefa na feature wa kan yi obeka na no ade atuma afa wo da bi asem yi ano wo ka bi amate say wo ka kura pa wa wutia mu say yes asem ene ka bi patche Afia Schwar wode na no abeto nsem na wode na no abeto de ebekoso no ensem no emu no wo bomodia ekofa 2018 komshe bia Prophet Nigel Gaisie sheye efa afino emu no ene se Ghana will lose a first lady in 2018 say sa komshe no ye fi 2018 mu ye ra 2019 ye fi 2019 mu ye ra 2020 mu sa komshe no entimi embe mu no wokofa ehunfoni edebeto wo no de etu wo bie ye no elete se wo tro ewo eso se ewo the Facebook page so say a gentle reminder of some of the bedtime stories that will be repeating itself on 31st night at their various shrines. Master, I know your stupidity will drag you there. By the way, what is the actual state of Angel Obinim now? Has he converted into a track or traffic light? Be wise. I just say, I could say what the aye futuo, edi ama aye amanfo awodo say, send na aye breaking no, one more ekoko obe mu obi kra o na sorry okodi dada. As it's not sorry, a normal service at the same commission be any musa, ye bomb by ye na making declarations near upon that to say we are enemy actually fear. Sana sorry no, mre akwa baby who say, see no ninja like being to say no be for now my bar. Wo ehye nkoma kese kan nsem fa afinu na na we be se no na se the woman woni kire obi abese wote ensem wo afinu mu na se wo maso me wo de nti wo ekọ dompem o sa ensori a etisa ni mu nti wo tu omfo se ebe ya enka wo mu tu omfo Ghana form sa no wo entu omfo ni chichu Kristo form wo sa asuban no emu no wo mu tu omfo na wo mu tu omfo enfi sa ensori a edifo bi esa wo hye nkoma nkomche ni kwa mbemu o make something bebre ebu akra 12 prophecies ebi the 31 prophecies ebi the 100 prophecies beba na so ni ewu no bakukwo ni nku a ebeto mu krapa obega so okay at least baku we ponti no na se baka no no krenti ni nyintum na ni ya no so still na wo ye nsori a na se for that so adwo di a wo mo ekoma na se anaso maso ye enu wo mo ekwato nti we de futo no do mo se momo nkoso ama ye da do mo sa wo mo emo mi ente no mo emfa nyansa enfi afia etwemu ene se wo mo keka ye a entigambe mu na omfa etu wo mo anamo na Nigel Gaisie the prophecy of the ebetu do na to say Ghana for bi hu ne se Afia Schwar wa sheda pa na se de odifo we ya no open ene ne nya asema se _ wɔka na sem na se post _ wɔka se 2018 first lady bi bewu na wo na nya mbema na se mpa ya na bi te se ensema ye nya wo mpa ye mu no
edi ye nim se mpa ye mu ene fiba enti se di ene fiba ye mu na ba na enko ya se mpa ye na aso na di twem mpa ye na de be se enti ti wo mpa ye e de se no so a obey de etimi atwem enti ni nya mu no na ebi elene enye adwe e o safe na ebi so ka se no krato do ene ye fashion figure e di atuja because na se je akwa se the air code akwen nom atese 31st night bia no tese different unim se wo sheda no trust true no to wo sheda no trust system no abo make yes prophecies no hu de onya ntase kra emfim but be 31st night ko ade there are edifo yi wo mu de ye e ba akwese nyakopon 31st pe elo onya akwenya no ene ne ma kata church nsem nti sa 31st we de mema enye ne sa se eno ne editi eni so ana se eno ne editi adwimo na no ebe nam so amaya de ye ho akohwehwe ensori bi mu na empo se sa abo na tie krapa wo kopo as wo kwa so krapa we ni enda se wo kwa ko bomba ya da ase for afia etwem no na se de wurwe mo foforo no wa asire na kupo enima dom so be po na wetimi echa that se wo be ko na odi woni akoto se eye edi ahodo e ba abeto di amata se no kwapo ne bi okwapo na fa wa na sa ko kwa fa wo kra sa na wa ko no akota mi aka mi ade wa for bo na se wa sa uchi aba nti ensem de obi ene na jenche nti wo so di a wo dwe ewo eye wutim no ewu hia me pa bomodi a ne fa so nye ewo ye comment section na video so share video we on other social media platform follow ye ewo Instagram Twitter so at @gh_, Facebook also too much GH meeting Edna na ama obusa na me yaduma e be dey share pe makrambo. The major prophet kum chacha on se me catch was say bomoden na hwe too much GH on se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na